Da li Biblija pokazuje da je zemlja stara samo 6000 godina? U ovom videu ćemo vidjeti šta Biblija kaže o tome koliko dugo postoji ovaj plavi i zeleni dragulj koji nazivamo domom. Ali pre nego što uđemo u to, ako cenite ove video snimke, obavezno lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Ove video snimke pravimo da bismo objasnili biblijske teme na lak, za razumljiv način. Jer postoji samo jedna istina i želimo da je svi znaju. Sada ćemo početi od početka. Ne taj. Doći ćemo do tog početka za malo. Prvo, pređimo na prvo poglavlje Jovana, koje se odnosi na vreme pre nego što je zemlja stvorena. Počevši od 1. stiha, kaže: U početku beše reč, i reč beše sa Bogom, i reč beše Bog. On je bio u početku sa Bogom. Sve je kroz njega postalo, i bez njega ništa nije postalo što je postalo. Stihovi od 14. do 18. zatim objašnjavaju da je reč bila božansko biće koje je postalo Isus Hrist. Isus Hristos je bio sa Ocem od večnosti. Oni postoje van vremena. Postojalo je, u nedostatku bolje reći, vreme pre vremena. I kroz Isusa Hrista je sve stvoreno, uključujući zemlju i ceo univerzum. Sada idemo na drugi početak. Postanje 1 i stih 1. U početku je Bog stvorio nebo i zemlju. Vidimo da je u nekom trenutku Bog odlučio da stvori zemlju i ceo univerzum. Anđeli su to svedočili i radovali se, gde vidimo u 38. glavi Jova, kada su jutarnje zvezde zajedno pevale i svi sinovi Božiji klicali od radosti. I kada je prvi put stvorio zemlju, bila je savršena. Isaija 45, stih 18 kaže: Jer ovako veli Gospod, koji je stvorio nebesa, koji je Bog, koji je sazdao zemlju i stvorio je, koji je utvrdio, koji je nije uzalud stvorio, koji ju je sazdao da bude naseljena. Ja sam Gospod i nema drugog. Bog nije uzalud stvorio zemlju, ili tohu na hebrejskom. Tohu znači bez forme ili haotičan i rasipnički. Bog je stvorio zemlju kao nastanjivu, kao oazu života. Zamislite dinosauruse i megalodone, koji su postojali milenijumima pre ljudskih bića. Ipak, 1. stih 2. u postanku tada kaže: Zemlja beše bez oblika i prazna, i tama beše na bezdani, i duh Božiji lebde nad vodom. Reč koja se prevodi kao bez oblika je hebrejska reč tohu. Pa čekaj malo. Kako bi zemlja mogla biti bez oblika tohu, ako je, kao što smo upravo pročitali u Isaiji, Bog nije stvorio u tohu? Pa kao što mnogi naučnici priznaju, hebrejska reč hajah, prevedena je u postanju, 1 stih 2, na drugim mestima može da prenese ideju postanja. Jedan primjer je u postanku 2 stiha 7, gde se kaže čovek hajah, u prevodu postao živo biće. Dakle, Mojsijeva 1 stih 2 mogao bi se prikladnije prevesti bukvalno, jer je zemlja postala pusta pustoš. Jevrejski ne implicira da je zemlja stvorena u tom stanju. Dakle, Božje početno stvaranje je bilo savršeno, ali je postojao ključni događaj koji je doveo do toga da stvaranje postane haotično i bez oblika. Ovaj događaj se dogodio između postanja, stih 1, i postanja 1 stih 2. Biblija pokazuje da je ovaj katastrofalni događaj bila pobuna anđela protiv Boga, koju je predvodio arhanđel Lucifer, čime je postao Satana ili Božji protivnik. Detalje o Satani i ovoj pobuni nalazimo u 28. knjizi Jezekilja. 15. stih kaže: Bili ste savršeni na putevima svojim od dana kada ste stvoreni, dok se ne nađe bezakonje u vama. Izobiljem svoje trgovine ispunio si se nasiljem i sagrešio si. Satana je zgrešio Boga. Čak je pokušao da preuzme Božji presto. Isaija 14, 12 do 15 kaže: Kako si pao s neba, Lucifere, sine jutra, jer si rekao u srcu svome: Uzaći ću na nebo, uzvisit ću svoj presto iznad zvezda Božjih, uzneću se iznad visina oblaka, bit ću kao svevišnji. U ovoj pobuni Satana je sa sobom poveo trećinu anđela. Ovaj kataklizmični događaj ostavio je savršenu kreaciju u tohu, to je haos i potpuni nered. Zemlja je postala pusta i opustošena kao rezultat sataninog greha i pobune. U stvari, Rimljanima 8. stih 20 kaže: Jer stvorenje beše podvrgnuto uzaludnosti, ne svojevoljno, nego zbog onoga koji ga je podvrgao u nadi. Ali pre koliko vremena se to tačno dogodilo? Koliko je dugo trajala satanina pobuna? O ovim detaljima Biblija ćuti. To se sigurno moglo dogoditi pre nekoliko milijardi godina, što znači da bi zemlja mogla biti stara milijarde godina. Sada, vraćajući se na postanje, vidimo da 1. stih postanja počinje ono što bi se tačno nazvalo sedmicom ponovnog stvaranja.
jer je zemlji bila potrebna obnova prestvaranja čovečanstva. Psalam 104 stih 30 čak kaže: Ti šalješ duh svoj, oni su stvoreni, i ti obnavljaš lice zemlje. Tako je za 7 dana Bog obnovio zemlju i pokrenuo svoj plan od 7000 godina za čovečanstvo. Postanje 1 od 26. do 27. kaže da je 6. dana Bog rekao: Načinimo čoveka po obličju svome, po podobiju našem. Neka vladaju nad ribama morskim, nad pticama nebeskim, nad stokom, nad svom zemljom i nad svim gmizavcima što gmižu po zemlji. Tako je Bog stvorio čoveka na svoju sliku. Po liku Božijem stvori ga, muško i žensko stvori ih. Biblija dalje pruža dovoljno genealoških informacija i opšti vremenski okvir koji pokazuje da se nedelja ponovnog stvaranja dogodila pre otprilike 6000 godina. Dakle, čovečanstvo živi na zemlji otprilike 6000 godina, ili drugim rečima, 6 milenijumskih dana. Princip milenijumskog dana je dobro utvrđen u Svetom pismu. Na primjer, u Psalmu 90, stiha 4 čitamo: Jer 1000 godina u tvojim očima su kao juče kada je prošlo. A drugi, Petar 3 stih 8 kaže: U Gospoda je jedan dan kao 1000 godina, a 1000 godina kao jedan dan. Biblija također pokazuje da se Božji plan za čovečanstvo sastoji od 7 milenijumskih dana, odnosno 7000 godišnjih perioda. Posljednji 1000-godišnji period će početi sa povratkom Isusa Hrista i on će vladati na zemlji kao kralj nad kraljevima i gospodar gospodara 1000 godina. Dakle, da li je zemlja stara više od 6000 godina? Da. Iako Biblija eksplicitno ne navodi starost zemlje, ona pokazuje da je čovečanstvo na zemlji oko 6000 godina. I Biblija također pokazuje da je nakon što je Bog prvi put stvorio zemlju, ali pre čovečanstva, postojao vremenski period kada se Satana pobunio i zemlja je postala pusta. Ovo je lako moglo biti pre više milijardi godina. Dakle, jasno vidimo da u rečima Biblije ima dovoljno prostora da se prepozna veoma drevno doba planete Zemlje, činjenica za koju se naučnim otkrićem dosledno dokazuje da je istinita. Da biste saznali više o istoriji Zemlje, kliknite ovdje da biste dobili našu besplatnu knjigu Evolucija i stvaranje, šta obe strane propuštaju. Ili ako želite da vidite šta dolazi u budućnosti, pogledajte naš video Objašnjenje vremenske trake otkrivenja na kraju sveta. Također, lajkujte, podelite i pretplatite se. Pomaže da dopre do većeg broja ljudi sa jednostavnim učenjima Biblije. Da biste saznali više, posetite našu web stranicu Tomorrow's World. Hvala na gledanju.